Dhansuri ahawar arlo APHLC pen 6 sejola puthak cherok tokamai kipadopon. Deitor Model Congress Committee asaimano Congress atum cherok tok kipadu. Hirhiri lapen panjan adak towar kahino parpika jok rat kisu. Karno, pinineri birta thanmang pi sami promila jimungpi non birtang topen arjuponita. Jingthong ahawar arlo jangmipo inkora isi aliraron pen ingdeng inkora pho nibot rongker asikarkli mesen pen kapachunpo. Jangmipo ni phai ingkoi arni Jingthong constituency arlo patimuka ingtiarong hakopen rong chokim ponsi kithirtang rong baring nangmanlo bangso rongalong hempu nibot rongker asikarkli asai klembom wangbomsi piningan ki rongisi pen ingdeng inkora pho hempu nibot rongker karkli ase pamanponlo bangso rongker karklipon laki ningkan phopen batai isiansi arklipon chapusi hadagara datum thanpachinipon Jongsi aningkan tin artali langdamlote ningkan pharoi sira inkora phoan ki doetlo puta nangpachini patumi labangso rongker karklialong adap malomben kurusar ram singh ingti dowanan pale dampensi se karkli pangjingpon labangso rongker ase karklipon along vomut vokan kidoan sitame meet lapen dowan anghoi angdeng kidoan sitame mesen meet pusi than nangpachinipon bangso rongker karklialong manpeng kido alhi sarpo em prodip rongpi sitame chidonglun lapen vdc chairman khorsing sinar jingthong mojidar darsing hanse karbi rongasar amai central committee amai phu rupen hanse lapen hawaramai amai phu tongeswar rongpi karbi rongasar amai ramsing phangcho kopilia hawaramai amai phu incorrectly jingrung pen organizations convener litsong rongphar lapen lason thak thaksi pinpo habepen chenglok pinaan ke thege dinga tomta bangso ingdeng inkorapho hempu nibor rongker ase karklialong chitongdun 20 bangso hempu nibor rongker karklialong kachitongdun aphai kadu kabepen bang pharo pho baksusi amuluk doji lapen kopia thesi rongkera horan kanghonang kokma sitame klardak pen nangthan bachindun Leben ki ningarong a jepen puthot ajo sitami hadak rong araratum lunkan amalin sitami pamanpon. Averes rong pipen dorsing terang report Karbidene News. Bangso rong kerpi karki long jasemet kathek long bangke kachingri lapen kacheto hala bangso rong isiru bisipu don mekaratum kaching rumpen rong saraphan man kachi ben bangso ning isi vet ke klemen kachingri bangjok pan kerap chehang hepin men rong si kachingri hala bang nili karbiang long long damsar le saran pini dakheloni ke thek keching sila poson kathek long lapen ning sampi khangjang nangmone karbiang long kang pitanu tinda methang lapusi karbi karbaka so polodang le methang jutang jubat lamet tamchong ben chenglok son surya long do anak patir pipen kachingrum I hala so mangai lapuson yang sanutin RDP repone karbi khailong pinit na hokra kisung mang ave deji pusini limatha lape kachini de hormon da pinang chini dolo mo da asar thema se kurusar masi ni to ban kicheng men kitu dalam na than ponlo la se ningarong pik pegro kachini ne soram ta chini ponlo nimot karon ke pon bang aputha ka bangke la nili tuma don me kar doan Jinthong asar rong hang asar diuri pirang ke pen chenglok riso basar basar pi basapo an pen kleng dun kleng sarpo do an me kardom sitame choklem me chodame e klem me dame do me thak me la pen ningarong aklong pen kana sega jang sitame nilitum klem me dam me nang ji pula bangso sipini rong kerong op rong asar hin pen sigjalin pon la hello nang litum pini chini pon nang kang tung nang ji la hello rong asar tum pini me kardon pharo phan kaching hon pon lake pini chot kali hakko Rukasena din pen sitami lason si rong rukaching hon mekar mitur phan kaching hon pon imasaratum chora saratum adon mekar phan e don mekar long lun se podu lun se pidu uchi pidu obok pidu duhi di du duhi jangdu lahai atom phan lana tom phan kang thur pon kejalin pon labangso arong saru basara atum pini hetanang litum theglong lo la sokar kli long kon ne rong asarahin pen kache baduk pon lake mekar mitur phan athon lo ladak duhi di du duhi jangdu e uchi pidu obok pidu lun se pidu tanti Jangmipo ni phai incorresi arni Dhansuri ahawar dikrongalong kania terang lapen kathar ingti arongalong ada por phai krisi apor molompen sikshela puthak cherok togamai kepadopo labang somailong APHLC committee apar dikrong sub branch amai phu Rakesh terang pensi imai charipono Dhansuri ahawar APHLC committee kongchunbang Martin Rongphar Dhinrimbang Francis Ingti Dhansuri ahawar APHLC pen MSC kachipate dunjie bangphu Mohan Singh Tokbi
lapen rong arat tum pen chirok tok amai along chitong lut APHLC asong pen Josemet rong arat aphan 6 schedule kachirai komjia puthak lapen kapang tang pon nang ji alam thi than pon si mesen pen mai pajut ponong lo HDP pen Wilson be report Karbi Daily News Jangmipo ni phai inkore CR ni ata por phai khri siapor molompen nilip lapen duabagri mandal congress committee atum chingru pet pen cherok to amai deitor mandal congress committee asai malong kepatopon Labangso mai Ruajan ingti nili block congress committee mai pu pensi mai chipahin pupon mai kang thurji aphan one day madaram alun nun pen aluhia tomaphan archupon KADCC mai pu sumrong hang roton ingti akihai asok teron gulab saikia Surendra Singner Daniel ingti lapen women wing lapen youth wing atum bangso mai long chitong nut bangso mai long Bharatiya Janata Party pen bang ingkoi sociatum congress along chipaung dun Bangso mai long bang pharot thok so se armu atum chitong nun si RD dojot lapen ing samjin pen arni kangsam porbai ke thoma por molom pen report Siloni jan pen bijorong report Karbi Daily News man nakele jite bo hetlo to da prangko ate sujan mi che kloni fai kreke thomben ni koira clear ni Karbi ngong kan Mandal Congress Committee atum pen join di dane ma single dane ma sucer apa kami mate wellness program pertama bapa do asi pinidan Duar Baguri MSC constituency akan dilihat MSC constituency yang ini dan dari orang sucer apa kami mate wellness program di autonomous council election akan sucer apa kami dan sana Balipathar Higher Secondary School along District Health Society Lapen Bogajan Civil Hospital Klembang atum patripi ponsi aki japan medical checkup asai dengpon Bangso asai BP Sharma Principal Balipathar Higher Secondary School ahin pensi ingbu ponsi sekelang pangchinpon Bangso along alhi sar poman pen Deputy Speaker Dr. Numol Momit MLA Jagat Singh ingti EM Karbi Anglong Autonomous Council Minika Hansepi Kakrung Hansepi Hunaram Singer Dilip Rongphar lapen Manping kedo kethigiding atum chitongdun lapen pinsor lokato kabe bang pharo phliso se aphan checkup long puta alang litumpen nangpachininun Komal Bhumich lapen Basanti Bhumich atum ausupo Prasanta Bhumich ke swahili kangtang ragajok Guwahati Medical College and Hospital along sekelang ponjia phan tangka kenang jidoan sida alangli MLA Dr. Numal Mominsi Rabdun Puta alangli pen lamchak chipidun lapen Dr. Nepen Inghi Eye Specialist Dr. Babu Singh Tok Bigyani Dr. SK Das ENT Dr. PP Sharma Dental Dr. L Lozam Medicines Dr. Mridul Sharma SMO Dr. D Deori NC Day Yani MMU team ASA AWC atompen kesoki un ed anatumaphan langpon Hanjang langsopen Trishon Nektelapen Jameson Teronalong camera person Mongwe Teron report Karbi Daily News কামটো হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যেটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত হেল্থ মেলা হেল্থ ডায়াবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন তাৰপিছত কেঞ্চাৰ এইবিলাকৰ স্ক্ৰিনিং কৰি কাউন্সেলিং কৰা হৈছে আৰু যিবিলাক বেমাৰী আহিছে ধৰক মেলেৰিয়া বা কিবা তেনেকুৱা সন্দেহযুক্ত জ্বৰ কাহ লুকুলাই আহিছে আমাৰ কোভিডৰ কাৰণেও স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে চিকিৎসা আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজত নি পেলাই কৰোৱা হ'ব বা বেলেগ হায়াৰ চেণ্টাৰত নি পেলাই কৰা হ'ব আৰু মেইনলি যিখিনি সৰু সুৰা বেমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই তেখেতৰ মেডিচিন দিছে আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াত নহয় এইটো মেডিকেল কলেজত নি পেলাই চিকিৎসা কৰি পেলাই আমি তেখেতসকলক ৰোগমুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হৰিয়াজান যিটো হানজাং লাংছো 100 বেডেড হস্পিটেলটো নোহোৱালৈকে এই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ডক্টৰৰ অভাৱ আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ মেলা কৰিলে পাব্লিকে লাভ হ'ব আৰু অহা বছৰৰ পৰা যিটো আমাৰ হৰিয়াজানত 100 বেডেড হস্পিটেল হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট গাইনকলজি অৰ্থপেডিক্স সবৰে ডক্টৰ থাকিব Lakha Inkorapho Nilip Ahawar Arlo Hirhi Lapen Banjan Kachilinga Tower Kilometer Narkep Sose PWD Kohora Road Division Arlo Tower Kahino Parpigajok Rat Kisum Labangso Tower Kahino Parpigajok Haladak Aradatum Kido Kedam Tora Pikchena Barla Apolote Bike Gari Motoranta Chehelat Uni Lapen Panjanalang Royalong Dolong Kavedera Jok Metangsi Cheka Dolongta Jesimarnang Kokloputa Raratum Tanpachinipon
ASDC Sorkar Kachari Ahut Semar Chopenki Piniarni Ningkan Crepe Hososelo La Swatowar Kasemar Penputa Raratum Than Bachini Po Lasi Bang Swatowar Prabjin Pen Kasemar Daprang Jiapan Local MSC Akehai Pabitro Rong Piapan Jasmet Hirhiri Panjanarar Joning Ripon Siloni Jampian Bijorong Report Karbi Daily News Udah ya di sini, udah din bunai cat pengen nan sudah bunai ni dah. Udah di long matlok lap lah, udah tulang. Hard bomb, par bomb, dam bomb, lu kuya lu ni tulang ke dam, kedua ke dam dah siksa dulu lah. Cukup tiga ya ke dam bangga. Masih di long mang nan kok. Kita ang kewang king setami barla lo pute arwi gejang aku lo kulte labang so lang ke tepo nilitum dam thai velo tapi labang so alang ke te lo kulte nilitum ke pak ke ni ha miraviti pen ansi dam nang ko hilhiri ada kecilat atau was demi ko anu ne kisung akiduk cegi pumlet choroji pusita thela ta chongdoi thai ve lapen gari motor pusita mi thang awar saita ve lasila Pubitro sar pan sitami chuningri lo lanon election aprang sitami lahai ali sitami pene pura ali ki ek le bonai te the sitami pene arlong sangti nang thok piklong an bakte sibak awas sai kini long di pusi chuningri don lo lanon ke wang jilang sitami alang li pan sitami nitum sitami ki chitto don thekjia ajak kong pan ke alang li tum si along sidu aposi alang tum yong si nili tum pan lahai akirap sini tumhan pipe bulu tini tum tak pusi ke rab don pemala pen alang li sini tumhan ke rab ang thek dokok pusonte ni tum sedame lapo ansa se chitto don thekji lasi Pinia Berita Bang Kela Ponsi Kang Tomponik Lo Dome Thakme Kurvang Tu